Alright gengs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Ya, balik ulangan kita sama gengs, my boy. Bagaimana ngoni kabar? Semoga ngoni baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of duda-duda. Tidak perlu berlama-lama karena memang kita di sini mau react iklan-iklan yang lucu ya. Tapi kali ini kita mau react iklan yang ada di dunia barat sana ya. Iklan-iklan lucu yang ada di luar negeri sana ya, my gengs, my boy. Dan tidak perlu berlama-lama, mari jod seorang Mbak Uni sekarang juga. Makan pisang, oke. Oh. Kuhagan. Oh. Ikan apa sih ini? Aduh no. The best way to eat bananas is to drink them. Oh, the best way to eat banana yaitu nggak mesti minum Jo, supaya nggak dapat lihat awkward ya. Apa ini? Oke, anjing. Oh. Kenapa boy? 25. Salah masuk rumah kan? IKEA. Tapi kira li iklan apa? IKEA kan tuh. Oh, ini yang bikin sound ini. Yang bikin sound effect. Wih. Wah. Cinema wouldn't be the same without our fresh vegetarian snack. Kongdang. Iklan restoran kata itu, saudara-saudara, bukan main. Oke. Apa? Iklan Otto dok. Dia selalu lupa kalau ada penumpang di belakang. Bangku perang. Hati-hati. Wow. Wih, dia tembus. Allah, dikejar tentara memang dia. Oke. Perjalanan kayu ini. Sampai jadi papang, sampai jadi lemari. Memang Kang. Avant que je puisse réagir, j'étais embarqué dans un camion de livraison. Et voilà comment j'ai atterri ici. Dapat tahu bau gel. C'est incroyable, hein. T'entends ça? Did you hear that, honey? Oui, c'est fou. Memang. Ini Kanal Plus ini apa sih ini? Oke, proyek bangunan. Aduh, luka. Siapa ini? Legno o metallo? Wood or metal? Ayo. Metal. Ayo. Oh, dapat tukirin tangan karena ada makan ini. Dapat tanya, karena dapat toki dengan sondo metal atau sondo kayu. Bukan main dan jauh sekali dok. Oke.
Wih, asik deh, dokter deh. Ada, asik deh. Iklan apa deh ini? Asik deh. Ha. Loh, iklan Eropa ini. Iklan biskuit kayak ini. Aduh, bukan main, terkira iklan apa. Oke. Ih. Ada orang dari sampai. Iklan apa ini? Kita tidak mengerti, no. Oke. Ditampas senjata ditembak. Wih, deh. Salah, Bung. Jauh sekali, Bung. Jauh. Di ujung. Wih. Pas ditengah. Oh, for dia taruh. Memang. Ngana paling enteng dari pertama, Kang? Ngana, Kang? Eye Vital Capsule. Oh, for mata. Tapi pikiran, Dok. For sharp eyes. Oh, supaya lebih terang tuh orang mau balia dan gengs ma boy. Mungkin ya, karena kita kali jadi salah-salah gua bahasa Inggris. Tahu juga kita kan sekolahnya kelar tuh cuma sampai SMP. Dad, I'm gay. Excellent. Sometimes life's more than a 3-minute conversation. Talk for up to 60 minutes, pay for just 3 with Vodafone. Mom, it's twins. Thanks for calling. Sometimes life's more than a Singkat 3-minute sekali, conversation. Dok. Cara buat Talk for telepon. up to 60 minutes, pay for just 3. With Vodafone, stop the clock. It's off. No problem. Sometimes life's more than a 3-minute conversation. Talk for up to 60 minutes, pay for just 3 with Vodafone. Singkat sekali. Dad, I'm pregnant. Oops. Sometimes life's more than a 3-minute conversation. Talk for up to... Dad, I'm pregnant. Oops. Masa ada cowok bilang, Papa, kita hamil. Kok nggak bawa cowok bilang, oops. This new Old Spice shaver is so amazing it'll shave off every hair on your face. Apa ini? Oh no, I'm a hair. You're about to get shaved. Oh no. Wait. We sure had a lot of fun times together, didn't we? Remember that time in the amusement park? It was the best day. Coba cerita dulu ini. I'm sorry. Oh, habis. Old Spice electric shaver. It's sharp. That's one sharp shaver. Pokoknya ini for bacukur kan. Jadi sebelum bacukur laki-laki itu mau tampal ini. Pokoknya itu. Aduh. Sebelum bacukur dia. Where am I? Dia timbul dari situ. Say goodbye to this nasty beard. What happened to me? Nasty beard. No, I'm not a doctor. Old Spice shaving gel. Oh, dia keluar dari mulut no. New Old Spice shaving gel. It's cool. Wih. Bukan main dan dari tadi dok dia. Wih. In a can. Power. Old Spice body spray will make you feel so powerful to blow your mind right in front of your face. Wih. Goodbye. Oh no! Power. Kan main dok cuma mau cukur-cukur sebo ini no. Softness and static control has never been easier with the Bounce dryer bar. I just stick it to the inside of my dryer and I never have to remember. Old Spice body spray makes you smell like power. It's so powerful. Masa dia sampai cimot.
Oh. Di luar so kacau ngalape lagi. Oh. So kacau There you are. You forgot to lock the car again. I did? Sorry. Iklan oto dok, tuang ampun tapi kira apa? The 469 horsepower E55 AMG. The power of a Mercedes. Memang, tapi kira apa? Mom, really? Is this necessary? Happy graduation, sweetie. Wih. Bukan itu. Believe you got me this car. Ini kulkas Forngana. Amazing. Status update. Best day of my life. Come on, Grandma. Should we tell him that? No, let him tire out first. Jogger, check out my sweet ride. How can you jog When you can drive. Not yet. He's losing steam. Ya dok Tuhan. Just let it run its course. Marry me right now. So marrying you right now. We're getting married. Ya Tuhan. Best day of my life. Hey, Steve. Best gift ever. Love the car. Best gift ever. Woo! Best gift ever. Yes, best gift ever. Love you guys so much. Hey, Mr. Johnson just stole my car. Bukan Forngana memang itu setang. Soalnya bulan pertama. Oh, udah mikirin kerja ya. Tobat Goni setang. Asuransi. Bodoh sendiri. Oke. Aha. Setengah mati kasihan dia. Setengah mati di sebelah situ salju. Bukan DP auto kan tuh. So itu dari pertama kan cek. Ya mungkin begitu cuma gengs buat tapi video tentang react iklan ini. Videonya nggak jelas ini ya. Yang penting sudah video daripada nyanda gitu. Jangan lupa untuk selalu stay safe everybody. Sing song of duda. Dadah.